Emva kwalokho kuye kwaba nokulahleka kweimbuzi, kuqale ngeimbuzi. Ukulahleka kwempahla kaBhuti. Yebo. Zalahleka imbuzi zikaBhuti zalahleka kuthi ma ezile la ekhaya uma ejika nje efike eGoli uzothola ukuthi imbuzi zakhe emuva seyilahlekile. Ikhaya wathi imbuzi ngezakhe ngelakhe ikhaya leli elapha ngenhla ngelakhe futhi kulapha ade ehlala khona nomkakhe wamuka umkakhe uqinisile. Asizange ukuzoma ngephutha olivumayo la. Asizange uzosizakala ngalelo phutha kepha sizokhulula isiqalekise silenga seyinyembezi zikaBhuti esilenga size silengele ngisho enzalweni yakho ngoba sithi isintu amacala abadala ayokwehlela kubathwana. Ngicela kube nguzo sithatha usibeke ukuthi cha sisi into edala ukuthi ngize ngizocela noma ngicela ukuhlanganisa umndeni wami kusuke kuphi yini ekhona futhi ikuphi inhloso noma uboneni ukuthi size sikwazi ukufika la. Angibingelele ngiyabafuna Bhuti ngibona ukuthi kungcono ngibhalele usisiteteleko engingakusho ukuthi bekungasiwo umbono wami ngedwa bengingengedwa kulento kodwa ke ebekade nginaye niyazi ukuthi uye wasishiya besinokuthi uma sihlangene sibe nako ukukhuluma ngokuthi kufanele ukuthi sihlanganise umndeni sizibuza ukuthi sizohlanganisa kanjani umndeni wethu la ke sihlangene ngenkinga kaSesi noBhuti ngokuxabana kwabo kusho ukuthi uSesi walanda uBhuti ekhaya bavumelana ngevumelana bavumelana ngazo esingazange thina sizazi ukuthi bavumelene njani. Okay. Balandana babuya bazohlala la kwaSesi ke kwakula. Okay. Bahlala uBhuti wathenga inkomo nezimbuzi wayinikeza yena uSesi ukuthi ambhekele zona. Okay. Uthe uma kusesenjalo uBhuti walanda unkosikazi uSikole wabuya wazohlala ekhaya. Imfuyo ke yabe siyabuya ibuye ekhaya. Emva kwalokho kuye kwaba nokulahleka kweimbuzi kuqale ngeimbuzi. Ukulahleka kwempahla kaBhuti. Yebo. Zalahleka imbuzi zikaBhuti zalahleka kuthi ma ezile la ekhaya uma ejika nje efike eGoli uzothola ukuthi imbuzi zakhe emuva seyilahlekile. Zalahleka kwase kwafikela esigabeni sokuthi manje sekulahleka nenkomo. Imbuzi nje zake zalahleka nje cishe zonke. Yeah. Sengenelela esigabeni seinkomo. uBhuti ke uhambile wahamba ebantwini abahambayo. Abantu ke bamnika umkhondo ngoba ngifuna ukukusho lokhu impela mndeni wami indaba yenyanga mina angithandi ngikholele ekuthenini if uSesi unephutha kwamela likhulume namhlanje. Yeah. Uma ngabe kukhona onenkinga akayikhulume namhlanje ngoba kumanje uBhuti ulahlekelelwe iyo yonke into yakhe. uBhuti ulahlekelelwe ngumsebenzi. uBhuti wahamba wayohlala ejele. Uthe ehlele ejele kwalahleka kwaphela yonke into yakhe. Uhlele ejele ukuhlala kwakhe ejele uBhuti uya ke ebantwini ababonayo. Uma befika ebantwini ababonayo abantu bamlayele la bemlayela khona bemusho bekhomba khona. Bhuti ngokuhluthuka kwenhliziyo. Yeah. Walimaza umuntu. Yes. Ingakho namhlanje uBhuti eboshiwe wathathwa waboshwa.
uthe mayihambe ebantwini bakhe ababonayo abantu bakhe bamkhomba usesi ukuthi usesi unesandla ezintweni zikabhuti sisamamele lokho simbiza usesihlale naye phansi usesangavumi kwahamba esephumileke ubhuti ejele okufike nje kwangizwisa ubuhlungu ukuthi usesakasakhona ukufika ekhaya akasakwazi ukuza emndenini wakhe ngale inkinga le yalezi inkomo nalezi imbuzi okunye ke futhi engicishe ngikhohlwe ngumza wami loya ongalegcineni kunomza wami omunye osedlulile naye emhlabeni umza wami odlulile emhlabeni sathi sila ekhaya kwakunomsebenzi umza wami wamkhomba usesi wathi ezimbuzini zokuqala kwazi ukulahleka usesi wayekade khona manje angazi ukuthi mhlambe ngingathini mhlambe kusesi angeke usesi akhonjwe umuntu wakubo ngoba wayehlala naye uthi waze wangixosha umza wami uma ngingamnikanga leyo mali yalezo mbuzi wabe suyangixosha wabuyela emuva ekhaya lapha kwamndaweni so nabantu abahlolayo bathi nguye usesi nomzala wethu uthi nguye usesi yilokhu okungilimaza nje kakhulu usesi uma ngabe wonile sizomnceda ngizomnceda ukuthi azame ageze umuzi kabhuti azame abuyisele lokho okuncane angisebenzi uyazi ukuthi angisebenzi kodwa sizozama ngawo wonke amandla ukuthi usesi akwazi ukubuyela emndenini wakhe thina siyamdinga kumanje kufanele ngiphume ngishade uyena inkosazana yakwethu uyena ofanele abe khona abonisane nabakoti bakwa namhlanje uma engasakhona ukungena ekhaya ngenze njani usesi fanele abonisane nobhuti uma ngabe kuba nomsebenzi ekhaya akwenzeki lokho ngoba abezwani bebodwa so namhlanje bengizocela ukuthi wonke umuntu akhulume okubuhlungu kwakhe okusenhlizweni nabo dadewethu nabafowethu bonke bakwazi ukukhuluma ukuthi bona bayazi kanjani or bayibona kanjani ngiyabonga ngicabanga ukuthi usebekile indlela okwenzeke ngayo noma indlela okuhamba lento yaze yafika la noma ukuthi isuke kuphi kuze kube silapha ngaphambi kokuba mina ngikhulume ngicela ukuphinde ngidlulisele nakwabani ukuthi befakazela ukuthi bayazi njengoba injalo noma nomunye abeke lokho angakubeka ngaphambi kokuba nami ngingene ekubuzeni izinto ezithile sizolungisa akekho onqindwa amandla ukuthi angakhuluma futhi akekho ozobonakala njengomuntu owonayo ukuthi akhulume sonke iyasichaphazela lento noma nonke ni umndeni iyanichaphazela ngoba ukungazwani kwabo bebodwa nikhona nina nizwana nabo futhi nifisa ukuthi nabo bezwane bebuyele esimeni makuukuthi khona la kwaphambukeka khona omunye nomunye avuma iphutha lakhe cabanga ukuthi niwumndeni ningachaza nani ukuthi in affecta kanjani lento noma niyibona kanjani lento eyenzeka phakathi kukaBhuti noSisi sanibonani yebo sisi sitetele kulento is affecte kakhulu kakhulu asisena mama thina sena baba sesisodwa sisisu sika mama into eyenzakele ibuhlungu kakhulu usesi wathatha uBhuti ekhaya after abazali bethu bahambile wamthatha wamletha wathi uzomnikeza indawo sakhala wahamba uBhuti uyazi wahamba sikhala inyembezi sithi mfowethu siya noba namhlanje basukilele bala bazosibukisa ngezwe kanjani bazosibukisa ngezwe lento le ayilimazi bona bobabili isilimaze sonke so nje into besicela sicela iqiniso
sicela iqiniso kubhuti, sicela iqiniso kusesi, sicela iqiniso emndenini. Ngiyabonga. Sanibona. Yebo. Nami ngizofakaza kulokho asikukhulumile. Nami ngizofakaza kulokho asekukhulumile. Kube buhlungu izinto ezenzakale ngakhona zibe buhlungu. Uma ngingaphosisi iy'mbuzi zikamalume zihambe zaze zahamba amahlandla amathathu. Ezahambayo wayesuka la ekhaya kuyisandeni ebuyele emuva. Wathi efika eGoli wayefikisana neqhinga ekuseni lokuthi imbuzi ayizikho. Uma ehamba umalume ngizoxolisa kokuthi ngithi umalume ubhuti wami kodwa sengimbiza ngomalume wey'ngane. Uma ehamba umalume usesavele la ihamba khona akukho la usesivele khona. Abuye umalume asitshele ake nisukume nani niyothatha amanga. Lakithi emalume sosukuma sibhekephi. Hayi simzibe indaba ibe ncane. Alokesho athi sukumani. Lakithi walanda inkomo. Hayi isandla lokusimkhombile usesi. Angayi ubhuti kumuntu oyedwa aye la kuvela usesi, aye ngapha kuvela usesi. Okay. Sekwenzekile lokho. Kwase kuba nalenkinga le la ubhuti ahamba khona wathi uyofuna imbuzi zakhe kuloyo muzi. Yena kashayanga laba ehamba nabo yibo abashayayo. So ubhuti utholakala ngaliphi? Utholakala ngokuthi kwasala imoto yakhe khona. Okay. Ubhuti ke wabanjiswa imoto yakhe. Okay. Esal attend icala. Waqephuka inkomo zakhe futhi. Wagijima ubhuti efuna inkomo zakhe. Inkomo zakhe bayikhomba kumzala lo. Naye wayekhona. Zakhonjwa kuye. Yena wabuya makuhlalwe rondo yena wayithatha wayikhomba kusisi. Ubhuti wathi cha angeke ngize ngimqambela amanga. Inyanga ayishongo ukuthi uye. Kwakhulunywa umzala walivume lakhe icala. Wabuya wayibhadala inkomo zikamalume. Wasala lezi ezisalile kodwa wayibhadala ezinye zakhona. Usesi kuhlaliwe naye phansi kwabizwa umndeni wasekhaya bomama. Usesi wahlangula yonke into. Bakithi manje sesizomgubha kanjani sivula inhliziyo yakhe avume. Lo okubhalele sesusteteleko uye ade sondelane naye kakhulu. Esemncenga sesivuma ngizokuncedisa ubhuti athi uma yebuya lapha okuncane abe sekukhona. Namanje usisi akavumi ukukhipha iqiniso. Ubhuti engakaboshwa. Kwathiwa akuhanjiwe kuyiwe eSwazini. Usesi wadayisa inkomo. Kufanele kuhanjiwe kwaphelelezeni. Usesi akasayingeni indaba. Izingane zakhe lezi zithi umama akavuma iqiniso asilazi thina lelo qiniso. Zithi umama akavuma iqiniso ngoba sihlupheka kanjena nje kungenxa yakhe. Nihlushwa yini? Khulumani nosisi wenu.
Hayi manje asazi ke. naye usesi uke wathi ngesikhathi ubhuti eboshiwe Yeah. wathi sesi ngibuye emntwini umuntu uthi angihambe ngiyoxolisa ekhaya Yeah. ngathi mina sesi uyoxolisa ukuthini ekhaya wathi kuthiwa angihambe ngiyoxolisa Yeah. sesiphela ubhuti ngeke ayithathe nje into yokuthi uzoxolisa ube ungasho ukuthi yini Yini le oyixolisayo. oyixoliselayo Yeah. ngikhulume kakhulu nobhuti bhuti lo ngudadewenu ngiyacela mfowethu ngicela ungitshele ukuthi uma ingavuma mhlambe mangabe lezinto uyazazi uzomenza njani Yeah. ngine record nala Yeah. angitshela ukuthi ukhala siphunga kwethu kuye ngifuna iqiniso Yeah. and nami ngisasho njalo sesi ngumfowenu lo ngiyacela mntaka mama ngeke asamukela. ngiyacela mfowethu mangabe kukhona okwaziyo mfowethu ukukhulume namhlanje ngiyacela dadewethu uma ngabe mntaka mama uyazi ukuthi ngikhonze kanjani uyazi ukuthi ngikuthanda kanjani ngiyocela mfowethu ukuthi ukukhulume lokho uma kumele sesi ngikusize ngiyokusiza mntaka mama zivunywa zibovu Yeah. sizivume Yeah. Yezwakala. nisiphilisa kabuhlungu kakhulu sesi nisiphilisa kabuhlungu angikwazi mina ukuya kwakho ngisuka la kwabhuti umqedeni uma ungafike sengidlula usala uyafa sesi abantwana bakho bathi kusho ukuthi ulanda umuthi le kubhuti ingakho umama efile noma ngabe uyayibona indlela ihamba kanjani ngiqala kuwe le ngize ngizofika la kubhuti angikwazi ukuqala kuwe ngoba funa mangizofika la kusale kuba nomkhuhlane kwabhuti kuthiwa ngisuke nomuthi kuwo Yeah. Yeah. sesikhululeni sikhululeni bantu abamama Nangu umntanakhe, nangu umunye sicela ukuthi nikhulume bantwana. naye uThoko uke wakhuluma nami noThembi wakhuluma nami uThembi ke ngebhadi akekho la uThembi naye esha ethi ngibhizi uyaphephukelwa ke yena ngiyabhizi ngiyapheshukelwa angazi ukuthi lokho kwenza ukuthi ngipheshukelwe yini umama kumele ukuthi alikhulume iqiniso ngifuna ukukhuluma into bona abakhona abekade bengitshela yona Yeah. ngoba uma bengathi bayayiphika nginawo ama record alezo zinto Yeah. umama makakhuluma iqiniso ukuthi wamosha kamalume angeke abulawe umuntu Yeah. nangu naye bekhuluma lelosi Okay. sanibona Yeah. ifona bakhuluma abashana lo umfowethu lo Yeah. ngimlamali Yeah. cha lento yenzeka la ekhaya ibhlungu futhi asithandi ngoba ungazwani ka sesi omdala nobhuti kuzwisa ubuhlungu ngani ngoba akugcinanga ukuthi bangazwani kuphela njengoba usesebechazile okuningi ukuthi ubhuti seziningi izinto ezimlahlekele yabo Yeah. ngokungezwani kwabo into leyo asithandi ngoba bobabili siyabathanda basekhaya Yeah. futhi badala kunathi ngaze ekhaya uma khona umuntu omdala kuhle ngani ngoba uma ngabe kukhona inkinga ekhona uyakwazi ukuthi uye kuye uthi man sekunenkinga 1 3 akubonisa yabo Yeah. manje into esifunayo ukuthi nje kube khona iqiniso phakathi komndeni uma ngabe khona owenze wrong kusavume iphambeko zakhe acela uxolo kwenziwe ubulungiswa Yeah. njengoba usese okunye sekuchazile ukuthi hayi ukuthi khulunywe kuphela uma khona okuthile okho sekuncephezelwe kose nalokho kwenziwe yabona Yeah. ngoba lokhu siqalile njengoba sifika la ngazi sesizameka i3 or i4 ukuthi sizama ukuxazulula lenkinga singumndeni hlangane uyabona Yeah. kodwa inkinga efika ishaya ukuthi asifike eqinisweni ukuthi kwenzakaleni ufuse siyazazi izinto zikabhuti uyabo ngoba usho nje into eyodwa
kodwa ke ekuhlanganeni kwethu lapho kukhona obekuvela Okay. ukuthi usesi khona kwaziyo hayi konke Yeah. khona kodwa kwazi ezinye imbuzi ezaziyo ezikabhuti njoba sisho ukuthi ekuhlanganeni kwethu okunye omunye umzala washo umfowabo umzala lo seduze kwami ukuthi ukwazi kahle lokuthi babe bonke uyabo wathi ekhuluma iqiniso ke bamxosha uyabo Yeah. Kwesibili ngendlela ubhuti esephila ngayo la sithande ngani ngoba bafika kubabili bebenendawo la inkomo zokudla amadlelo la wonke la uyabo manje nalowo madlelo awasekho aqhashisiwe inkomo zakhe asesenayo indawo yokudlela ngendlela yokuthi akusiyona ngisho oyi-owner lapha kule deed Yeah. laba khona yibo abathatha inqumo ukuthi hayi akube so Yeah. manje yinto lesiphatha kabuhlungu yabo nabantu bala ngelanga ngisihamba khona ngapha khona sasifuna izinkukhu ngapha sahlangana nabanye sachaza ukuthi hayi singabakafaka kude bathi umfweni lo lesathi yebo bathi kodwa hayi kungazwani kangaka laba ngisabazi ubhuti wakho siyamazi umfweni kodwa hayi abazwani abantu laba sazi ukuthi yini uyabo Yeah. so lokho kusiphatha kabuhlungu nathi ukuthi umndeni wethu moya ufika khona ukuthi awuzwani ngezathe esithile sesinhlekisa vele abantu noba besifika bathi alabaya uyabona cha ngisho ukuba ilokho kusiphethe kabi so kusifuna ikhambi lokuthi kusolveke le nkinga Okay. yilokho nje sesicela ngicela ukukhuluma ene okunye usesi walithatha ipasi likabhuti wathi uyomregister uyomfaka phansi kwetayitela ubhuti namhlanje akazange register ubhuti namhlanje akasenandawo yokudla inkomo inkomo zakhe ziyaboshwa mhlaleni namalanga ubuya ejele lo muntu akanamali uzoyikhipha ngani imali yokukhipha inkomo zakhe why kufanele kuphilwe lempilo le abayiphilayo Yeah. why kufanele aziswe ubuhlungu phezulu kobuhlungu Yes, wakati. Yebo sisi. Yeah. Umshana wakho malu Yeah. umama wami lo esihlangene nabo namhlanje Okay. engizokusho mina bomama nawe ankeli ngembuzi zakamalungu lezi abakhuluma ngazo Yeah. umcebula umalume simbiza umcebula bengihlala ejijini Yeah. ngakathi lapho wazala imbuzi yamalume yazana amazinyane awu4 Okay. ngafonela la ekhaya ngathi malume imbuzi enje izele ngeyakho na wathi mshana ngeyami ivalele ngavuka ekuseni ngathi malume kucela abantwana bengihlangabeze ngiphethe kabi ngathi mangingena sisibani teteleko Yeah. ngathi mangingena so nanga umcebula hamba nge-wheelchair hamba nengane engaka bathi ucela Yeah. baqhamuka lekhaya ko malume lo Yeah. mfana Yeah. beza ngingenisane nabo athi malume abeke la phambi kwesibaya Yeah. athi uyawadla amasi ngithi yebo malume athi hamba uye kunashongo ngitshela kuphakela amasi Okay. angene umalume lo che kunaye irondo leli ya elizibale sihlaza Yeah. ngiye ankela athi umalumekazi ziphakele thongwala ekhaya ngiphaka amasi ngibuye erondweni bekhulume umalume lo che nomalume Yebo. ukhona athi umalume yemcebula imali yami yetregele yaqala kanjalo Yeah. ufuna itregele ngazi bakhosana kanjani Yeah. athi mcebula hayi ngisazoya kulomlungu wena mzala ngizokulungisela athi umalume imbuzi zami zona Yeah. athi umcebula phambi kwaNkulunkulu angiqamba mangayi uthi ngcinezela umama ngecala Yeah. athi umcebula sesi mzala ngiyavuma imbuzi ngangingengedwa ngiyonimela lelo Yeah. ngithi athi umalume wawunobani tshela abangani bakho athi nabo imbuzi zami ukuthi ngiyayifuna athi umcebula nganginomzala ukhala siphi ukhala siphi lo mama mlo Yeah. yibo athi mina umuntu ethi ngifuna imbuzi zami wathi methe nomzala ukhala siphi ngasutha zangiseqhubeka nokudla wangibuka umalume cishe 30 minutes exwayize ngaqede ebuke mina yes wathi thoku yeza ukuthi uthini umcebula ngathi ankeli ngiyezwa Yeah. yilele ngizofakaza eledlelo ngibuye kulo ngixolisa nje ukulula eledlelo le insimi le ngekamama wayicela umalume insimi wathi sesi ngoba insimi uyisebenzisa Yeah. ngicela unginikeze Yeah. ngisebenze mosuyifuna ngizokunika umama wami wakhethela ini kunabantu bangaphandle insimi ubhuti wakhe icela eqala wayinika isokala nangu dadewethu Yeah.
kunokuthi anike abakubo wakhetha ukukhiphela ngaphandle kumanje lo nsimbi lesi sibangumsindo bangumsindi nsimbi umama kanaliqiniso kunamhlanje kubengazona udadewethu ngenxa yaka mama yeah Awu mesisi asilila. Sanibona. yeah Nami nje uPaula nje sengifike vele late ngiqolise nje ukufika late. ungiphakamisela izwi mama Ngiqolise nje ukufika late vele okuningi angizwanga. Kodwa nje sengifikile sengitholile ukuthi singani la. okay Eqinisweni nje mina engingakhuluma ukuthini akukho. Yeah. Mina into benginokuyikhuluma noma mncane benginokuthi mamncane ngiyafisa ukuthi ngelinye lamalanga sifinyelele emhlahlweni into bengihlale ngikhalela kumamncane ukuthi sifike emhlahlweni sizokwazi Mncane ma uthi wena akuye emhlahlweni athi athi umamncane akakholelwa ezinyangeni kodwa uma ngabe sifuna ukuya khona uzosifaka isandla asilekelele sizokwazi ukugeza igama lika mama babuye babuyisane nomalume yeah okay ngize ensimini yeah insimi besineminyaka ihleli ingasebenzi yeah okay kuthi ubaba ingane zami mayi-aplayela ukulima ngapha ecele emphakathini umvumela umphakathi athi-ke yena ngizocela nensimi ukusiza ugogo ngoba bathola imali encane kamakepisi yeah hayi ngiye aye yena kumama mayeya kumama bakhulume nomama ngangingekho angazi esakhulumile nomama abuya ngitshela ukuthi cha uvumile ugogo ukuthi insimi ngiyisebenzise akuyona eyakhe uyayisebenzisa lokho akutholayo ubuya nike yena umama okay kuthi ke sisedrobheni kufika umdlali Khayelihle noZana sidibana edrobheni yeah angisakhumbula ukuthi kwakhuluma uKhayelihle or kwakhuluma uZana athi anti besithi sizoza nobaba sizocela insimi kuwe ngikhona aphendula umama athi seniphuze ukukhuluma insimi seyicelwe ngubaba kaSibongo yeah mina ngangingakwazi ke lokho mina ngaqala ukukuthola ngoKhayelihle edrobheni noZama ukubane ngase ngikwazi ukuthi umalume insimi soyicela eqala ngangingeke ngivume ubaba Sibongo asebenzise insimi kamama okay yezwakala eh kulungile kuyezwakala angivimbi umuntu kodwa ngifuna ukuphuthuma la mama kubukeka wonke umuntu efisa ukufika esiphethweni sento noma salenkinga okuyiyo esibhekene nayo namhlanje noma esingayo ngiyambona akekho kahle ubhuti wakho uyakhala ukhaliswa ubuhlungu bokuthi esekutholile konke wakuthola bekhona nabakhuluma ukuthi yebo nami ngangikhona kodwa nganginesibani ungezi kuye njengomfowenu uzothi bhuti wami ngalingeka ngizocela ukuthi ingane yakwethu ngizilahle kuwe ngithi ngalingeka ngasuka la ngaze ngafika la okunye anginakho isandla kukho kodwa nami ngacebula kangaka ukuze kuze kube kanje namhlanje ke sisuke eMelmote size la ekhaya ukuzocela ingonyuluka ukuzocela ukuba nikhululane ezinhlizweni ukuze uma uba nenkinga phezulu umemeze asuke eqala umfowenu nenduku la ayolwa phezulu nawe ngokunjalo umememeza umakoti ethi ngilekeleleni la ekhaya usuke eqala phezulu uzoba yiso likamfowenu ngisho ngathiwa akekho nanoma ngathiwa zazi ingakanani umfowenu into ayifunayo ukukuzwa uvuma noma usho ukuthi nami ngaxebula kangaka umfowethu wahamba kwafika la ngenzela ukuthi noma ngiyishiso yini lento ngenzela ukuthi mase ngikunikeza ithuba lokuthi ubeke ngendlela ozobeka ngayo embuzweni engizobe ngina ngoba izoba khona imibuzo uwazi ukuthi sengiqale kuleyo ukuthi nanoma ngathiwa zibovu kanganani ekhaya angeke kuze kushintshe ningabandawonye ngisho ngathiwa khona oyedwa sebulala omunye ngeke alahlwe ngaphandle angahamba ayosijezela leso sigwebo abuye kodwa komela abuya agcine phethe lephi
khona ekhaya mhla kuthi uyahamba emhlabeni nina komele nimngcwabe nizongcwabana kanjani ningazwani asingayikhandi inhlambuluko engenasidingo yes sengikunikeza ithuba lokuthi nawe wenabe la unganaba khona uphikise la uphikisa khona kodwa ngizoba nayo imibuzo enkulumeni yakho ozobuyikhuluma sanibona bakithi angazi ngizothini ake ngiqale ekuqaleni lana bekuhlala umzala la kule khaya la mina ngiganelele kabheke kangena uthi ngelinye ilanga ngigibele le nomunye untombazana wasemabona sizobhaceka la uma sibhaceka la kungene umuntu wasePietretif ohamba ngeveni uma efika lo muntu afike athi ngizofuna umndaweni sithi ke thina hayi akekho umndaweni akekho vele ugawulisa amahlathi le bewukhala ngani athi ngizofuna insimbi zami ngiqale ekuqaleni ngizofuna insimbi zami ze-home line ngizolanda nembuzi yami eyasala lenenye ngayithatha ngithi mina wakunika imbuzi unayo imbuzi la athi ke yena hayi umndaweni phela wathi ngelakhe ikhaya wathi imbuzi ngezakhe ngelakhe ikhaya leli elapha ngenhla ngelakhe futhi kulapha ade ehlala khona nomkakhe wamuka umkakhe ngiqinisile wahamba waye eGoli wangishiya nabantwana ngithi mina akanali ikhaya lo muntu la ikhaya uzalwa intombazana bese ngimemeza umntwana la ekhaya wentombazane ngithi akakeza azokuzwa eze lo mntwana kimi ngithi awulalela ukuthi uthini lo muntu kwakungidumisile eze udumisile afika udumisile alalela aphika umntwana athi cha mina wami ubaba useGoli nomama futhi baseGoli lapha ya umuzi kaBaba lo ngithi ngiyabonga mntanami bengingafuna ukuthi kakhulu achazelwe yini ngithula athi manje ngizokwenza njani kusho lo muntu ngizokwenza njani ngoba mangithi ngiyamfonela ifoni yakhe ayingeni ngithi mina ngeke ingene ngoba usemahlathini le intabeni angaboni lutho ekhaya ngiza ngolayini angaboni lutho ekhaya hayi athi kumuntu hayi sengiyahamba ngizabe lokhu ngimthinta sengizwile ukuthi umndaweni unamanga ukuthi lemizi ngeyakhe hayi ngisuke lapho mina aphuma umuntu ahambe kuthi intambama ngabo 3 nami sengigeza izandla sengilungiselela ukubuyela emuva angene ngetruck uma yengena ngetruck ngifike athi mayidilika nje ngithi awuze la yendoda la kufika umuntu wathi ulande imbuzi enye wamdayisela ngezakho yini lezi imbuzi zikaBhuti athi ke yena hayi unamanga nje ungiqambela amanga ngithule mangingena endlini la izindlini zami ngifice endlini azikho izingubo awekho amabhodwe akukho iziphontshi zami la phakathi endlini ngimbuze izinto zami ishone phi manje la athi hayi mzala ithathwe yimi ngayinikeza laba abantu abasebenza lena ngizoyithenga ngithi mina wena unomkhuba ukuthi uthathe izinto la ekhaya uyinikeza abantu njengamanje ke ngoba mina ngifuna ukuxabana noBhuti ngenxa yakho njengamanje ngicela ungipakele phuma buyela kubo akusingi ukuthi ngoba ayingasafuni nemali waphuma ekhaya la ngathi hambela ungaphindi ubuye la hamba ekhaya kimi waphuma wahamba zilahleke imbuzi zikaBhuti ezokuqala zalahleka ngila ekhaya kodwa ngangisemfuleni ngiyosika induli ngisebenza ngale nduli uma ngibuya amemeza umakoti imbuzi zenu azikho la ezokuqala lezo athi sengibathe ngiyayibheka nala emasimini angiziboni hawu kanjani nami nganginazo
mntanami nganginazo nami imbuzi oh ngithi ke mina hawu kanjani ngisemagameni athi ubethi mayefikile emva kwakhe kusale kulahleka imbuzi ngihlala le kangema angimboni mayefikile angimboni mayihamba ngase ngingazi ngani ukuthi ufikile sewuhambile ngilandele ngemuva ngizontshontsha imbuzi Askis anti ngicela ngiyaqosa ukuphula ulimi bengwakahamba uyohlala kwangema imbuzi zilahleka bosekhona la uhamba emva kwembuzi seyiphelile njengoba ngichaza ukuthi zalahleka ngikhona ngithi ningizweli ukuthi ngithini zalahleka ngikhona phambi kukaNkulunkulu bantwana bakwethu noma ngingafa umzala wami wangibophela amangcine enyathi ngoba sengimxoshile la ekhaya mase ngizwa wahamba waya ngaphakathi eSwazini enyangeni yakhe wayofuna udungamuzi wabuya wawufaka la ekhaya wamemeza igama lami baqinisile mabethi kuvela mina angizange ngayithatha kahle Okay, uyithola kanjani indaba yakadungamuzi noma yaleso senzo wena uyazi kanjani ifike kanjani kuwe yenziwe omunye umuntu mina mama ngihamba eyiguqweni zabantu laba abaprofita okay wakuthola ngaleyo ngakuthola ngaleyo ndlela okay ngicela ukubuza lapha ukuthi uma wena wakholelwa kudungamuzi lowo othi wenziwa ukuze kuvele wena sihla kule mhlahlo nababaye kuyo behlale kanjani bengakholelwa kuyo eyokuthi kuvela wena ngoba nawe into yakho oyihambayo owakholelwa kuyo ukuthi kunento ethile yenziwe ukuze kuvele wena sihlale kanjani singayikholwa ke ukuthi ukuvela kwakho kulokhu kuhamba kulabo abantu abahlukahlukene obokuvelwa kubo bayakusukela ngempela nani ngoba phela njengamanje mama nawe okholelwa kukho nabo yebakuthola ngesikhathi ehamba efundisela ngento yakhe kuvela wena asinayo into ezosigarantela ukuthi ukungaveli kwakho noma ukuvela kwakho kulomhlahlo ingenxa ukuthi kunento eyenziwa ukuze uvele ukholelwa kukho nawe nobhuti wakholelwa kukho lokho wayekuthola ukuthi kuyikhona nami ngingaba nento yokuthi mhlawumbe uyayiphikela ukuthi ngenza into ezoba ukuthi ingisuse noma ingivikele ukuthi ngiveze indaba kaDungamuzi kodwa nayo uhambile eindaweni ezahlukene ulokhu vela ngicela ukuphawula lapha ngiyacela sesibuza kaPaul ngisacela ukukulandisa usisteteleki umfana lo oka aunty ubhuti kamzala yebo why safika la ekhaya la sahlezi lapha phambi kwale yamoto encane yeah usesi nomzala uqala umzala uthi kukhulunywa yona le ndaba yale imbuzi zikabhuti yeah uthi khuluma iqiniso mzala ngoba sathi sihamba sekhaya eOshukule sandlula enyangeni okay uma sindlula enyangeni inyanga wena wafike wathatha umuthi abathi yini uvutha okay wathatha umuthi kule nyanga othiwa uvutha ungeplastic elimnyama wayekhona ucela ukukhuluma esho kuye ngqo esho kuye ngqo okay lapha yaphambi kwefastera Ngibonani bomama ngiyaphinda futhi ngiyabuya angisayidi umuntu kodwa iqinisa ngithi la nithe sisohlambuluka yes okusiphethe kabi yes indaba yomuthi umalume bethi makangofela biyegoli ebesuka la ekseni ezazosithethisa la irondo engcoli la fast ethe kunjani manje ngithanyela ngiyavuka ekseni kwakumgundo kaMfimbi mama yeso begcwele irondo lapha lo ngiyaphila esihlaza mangene ngithi awuthi ngithanyela umalume uzoza kazosithethisa yeah ngingene mangithanyela ngiza nazi ishumpa somuthi emsamo umcubulume ngewuthe la phambi kwerondo uhleli ngithamela ilanga ngithi na hawu ngibona ngizophuma eminyango ngithi yini le yeah athi mcobele yeyeyey ngayithinti le yonto inzima into ingozi ngithi malume yini le athi amahlulo akangwane
ngithi afuna namahlulane bani la ekhaya ngoba mina la ekhaya ngiyacabana dadewethu ngiyacabana nomama isikhathi esiningi nibekele mina na athi umcebula cha akusi umuthi awubekelanga wena umuthi kwamele uzothola umalume la egate yes kusho umcebula uNkulunkulu angiqamba mama athi ngawuthatha umuthi yes ngawuthatha umuthi sesiteteleko ngaphuma nawo ngafast comment umcotha angulethe ngathi mina ngobele emsamo ngeza nawo komama erondweni ngathi nango mama nango qedana umuthi wathi mama qedana ngathi mamncane na umuthi ngolethela ngoba kwa mina ngithola umuthi angiphephile ngisencupheni ngalomuthi lo uthi umcebela umuthi ukhipha igazi emakhala ukhipha igazi ngamadlebe yes ukhipha igazi umuthi wathi uthe umzala sizobekela umalume wakho lapha egate ulethwe iveni umuthi ufenga izolo kuzoba ngasesa umncebo kaMfifi into naMfifi esikisini umkundo yime ngabhebhisa imalume kulo muthi loyo ngiyakumela lokho ngiyaphinda futhi ngibuyele emuva ngithi asingakhulumi nganekwane mama asikhuluma kuyikhona bengibuzile ngiyobuyela embuzweni wami ukuthi ngoba uthi wena uhamba abantu ababonayo noma ababholofitayo abakutshela ngalento othi yenziwa sikholwe kanjani eyakho sibe singayikholwe kaBhuti ukuthi emhlahlweni wawuvela hayi umhlahlo wodwa kepha emhlahlweni eyahlukahlukene uyavela 2 kunomuntu ongahlebanga owayisho phambi kwakho ukuthi khuluma ukuthi senze ukuthi yemntanami mina nalokukhuluma ngosama ngikwazi ngiyaphinda ngithi sikhuluma kabi ngoba akasekho kodwa sikhuluma kahle ngoba izinto wayeyikhuluma wazikhuluma phambi kwabantu abaningi hayi kumuntu oyedwa okay cha bakithi angazi ngizothini kunzima ukuvuma into ongayazi imbuzi zikaBhuti kangizazi bantwana bakwethu awukazi uthathe neyodwa ngisho yodwa nje yimi okhulise lezi mbuzi sesi inkomo ixakele yimi engangikhokhela ngicela abantu bangilekelele imbuzi mayiqumbile ngamabhontshisi yimi engangichatha ngicindezele esiswini uma ngabe ngikhona sesengangikufuna kuBhuti ngabe ngacela ngathi Bhuti ngicela ungiphe sho ukuthi uyakusukela uyangisukela bakithi uyazi uyangisukela lo mntwana yini eyayingenza ukuthi aqoke wena wedwa emndenini ongaka lalelake ukumxosha la ekhaya kulezinto abekade sezenzile la ekhaya okay ngamxosha okay umbuzo wami ukuthi ngesikhathi ekukhuluma owayekukhuluma ekuveza eyintweni athi nizenzile ninonke emndenini wawumphikisana mina elomuthi angilazi ngiyaqala nje ukulizwa namuhla usesiwami lo close kakhulu naye kodwa cha elomuthi akakaza ngivezela okay eleyimbuzi angilazi eleyimbuzi ke ukuthi ngangiyithatha nganginobani awunakho ukwazi akaza ukukhuluma ukhona cha akakaza ukukhuluma ngikhona mntanami akakaza ukukhuluma nangu sesutha akawazi umuthi imbuzi mntana mama angizazi uNkulunkulu wami noma ngathiwa ngiyafa manje kulungile ngithi bengingehli njalo mina mangabe kuzwa la ekhaya ingakho ngingawazi indaba yomuntu umuthi kwakuze kukhona intombazana yakwaHadebe eNatal sasinayo la waqhamuka nami yes ngawuthatha sesi ngawuthatha ngahamba ngayofaka etoilet ngakubuza futhi ngathi sesi uyamuzwa yini umcebula ukuthi uthini nawo umuthi sengize ngawufaka lapha ngoba lo muthi kuthiwa amahlungu lo muthi kuthiwa uvutha ngawufaka etoilet mina lo kuzobekela umalume awukwazi nalokho ukuthi ubuze angikwazi cha ngeke bantwana bakwethu hayi ukuthi angikwazi ukuthi anikhulumanga indaba yomuthi nje mina kangiyisebenzisi lesikhathi silapha yana nomlapha sesawumzwanga umcebula sihlala la ngizwe leyo nkulumo awuyazi leyo nkulumo ngamphendula mososesi cha ngifuna nje wamphendula wathini ngamphendula ngathi uqambelana manga waseyahleka wathi gagaga wabheka phezulu ngamphendula sesi
ngathi uqambelana mama wahleka waphuka waqhanga kanjani ekhaya wawufuna nomama kawazi umcebula kawazi ngawuthola kanjani umuthi ngoba yimi engalethi umuthi la ekhaya uzobekela umalume egethini sesi ngiyafunga yimi engasindisa umalume ngimbekele uma enzeni Ngicela ukubuza ubhuti lowo wayengena yini ekhaya ngaleso sikhathi abelapha wayevele khona ayivela khona okay shukuthi ekuthelini kwakhe uyawazi lo muthi ungomalume njengoba wayesho nanivele kuyinto wayethi babeyenza babeyazi bobabili ninonke mina ke sesingiyaphinda lo muthi angiwazi ngempela ngiqinisile kulesithathu izulu okay usifuna ukukhuluma mama sekhulunyiwe kakhulu engicela kuwe ukuthi mama uyazi noma wazi bengicela usale sawuthi bhuti cela ulale phezu kwami sibhadale mama kunokuthi siphile lempilo siyiphila letho sisi before sifike lapho okay ayami kanjalo before sifike lapho asingene kwingonyuluka asingayilungisi into ngokuyimbambatha asingene kuyo siyikhulume ngoba awukwazi ukuthi kungaze kube nabantu abangaka nezinto ezingaka ezivelayo ungazi neyodwa silimele sesi asingajaha ukuthi sala sewenzela asingene kukho ngile kangena yebo uma ngile kangema ngizazi ngani izinto ezenzeka la funeke ngivume into noma ngiyazi kahle ukuthi uNkulunkulu wami kangiyazi funeke ngiyivume kulungile hamba sekushakela sekonakele sesingicela ukubuza ukuhamba kwembuzi zokuqala lokuthiwa zathathwa lapha ehlathini zathathwa la wawunaye alien la bathina abantu badla kule ndawo sesifuna ke manje abantu bendawo ngoba phela nomalume ade bemtshela izindaba nawe bekutshela izindaba bengitshela izindaba yes bathi why useswakha angavumi ngoba imbuzi ade igibeza lapha yangevene emhlophe cha ivene emhlophe yayingemhlophe futhi yayihlaza wayibona ngani ngatshelwa ngijele wathi funeke ngivume sesi khuluma iqiniso ngikhuluma lona abantu bendawo sesi bakuzondela hayi imbuzi akunandaba bafowethu akunandaba zazi la uNkulunkulu lesikhulumela kwayo cha ngiyavuma ayikho into engizayiphendula manje ngizawuphendula okay uqola kancane mfowethu ngisacela namanje ngicela uyithambise inhliziyo mntaka mama uvume ngokungaphakathi enhlizweni sesi akekho futhi ozokunqumela ogodweni ethi boshwe izandla nenyawo la sizolungisa sizolungisa la asizanga ukuthi sizothi mama ngoba sewuvumi akumiwa ngenxeba lomuntu akumiwa ngephutha lomuntu bese uthi ngoba uselivumile iphutha ngawe wonke and uwakhulume phambi kwakhe uyayibona ngaba kunje mina into eyenza ukuthi ngihambele kude ngihambela kude ngoba kwakuhlanganisa inyanga kakhulu ziyawubhidliza umuzi kwesinye isikhathi ziyawakha kwesinye isikhathi ziyawubhidliza umuzi yingakho ukube mhlambe ngasukuma ngaleso sikhathi kodwa ke ngangeke ngikwazi ukusukuma ngenyangeni okay mhlambe ngabe yalungise before nginikeza ubhuti ithuba mawami asizange ukuzoma ngephutha oluvumayo la asizange uzosizakala ngalelo phutha kepha sizokhulula isiqalekise silenga seyinyembezi zikabhuti esilenga size silengele ngisho enzalweni yakho ngoba sithi isintu amacala abadala ayokwehlela kubathwana you understand noma esizukulwaneni so sizokhulula isizukulwane enhliziyweni kamalume waso ebhlungu inhliziyo ngoba ibhlungu ngoba ekhela inyembezi idlozi iyazibona
liphatheka kabi ngenxa ukhaliswa yini yisenzo ekuvela ukuthi senzeke egameni lakho noma kungekho konke ukuthi kwathathwa nguwe kodwa nawe uyavela ukuthi kukhona waba nesandla kukho asikhululeni lezi ingane lezi engakwazi ukuyophaphatha ithola isibusiso sikamalume wazo Angithi sesi. Mina nje ngicela ukuphawula lapho mina vele angifuni uqamba mama umama bengihlale ngimtshela ukuthi mama into yakho nomalume mina iyangihlukumeza ngoba noma ngathiwa ngiyagula ngiphethwe ngumkhuhlane angisaboni ukuthi ngiphethwe ngumkhuhlane noma thiwa ngihambela kumuntu ufika gijime kuwe nomalume ukuthi amadlozi ahle phezukwami umalume seboshiwe lena ngangigula every day ngithi mangithi ngihambela kuthiwa hambe kumalume wakho ngihambe ngikumalume ngibuye ngiphila ngimtshela mama hamba uyobona umalume angihlule ngendlela angihlula ngayo. Okay bhuti wami bufuna ukukhuluma before ngiqhubeke ngiyabuya kuleyo kwala kwakhe ukuyobona umfana bhuti wami wala but lo yebo sawubona akakhuluma njani siyaphila njani sesungamnaki ukhayelihle ubaba lo owalahlekela yebo ngicela ungikhuphulele izwi ngicela futhi simlalele simnikeze ithuba ku-anti ohleli ngapha yebo hey ngiyaxolisa nje usengifike late okunye sekukhulunyiwe yebo kodwa mangithi ngiyalandela ngathi kukhulunywa ngezimbuzi ezalahleka yebo kunjalo noma sekubuya sengena nje izinto eziningi ongukuthi mhlambe ngokubheka kwami akufanele ngabe ziyangena ngabe sikhuluma mayelana nezimbuzi yebo ngisacela nje ukubuza ko-anti nabo babomncane kithi sonke nje umndeni ukuthi ohlele i-meeting mhlambe ngabe ubani u-anti ophambi kwakho u-anti i-meeting uyihlele ngokucelwa mhlambe u-anti noma ubaba yini cha kunzima ke anti ngoba ungcono kube omunye wabo laba babili abacelile ukuthi ubahlanganise uma sokhuluma nje kanje yinhle anti into yenzile siyayibonga kodwa uma sokhuluma kanje kungekho oyedwa phakathi kwalaba thintekayo ocelile ukuthi hayibo ngisacela ningihlanganise nobani iqiniso alikeze ukuphuma vele uma iqhamuka kanje. Okay ngicela ukuvimba lapho bhuti wami ngoba ngiyabona ukuthi ufika okunye sekukhulumile isithema esifika wachaza ukuthi mfowethu lento engizoyenza noma engizoyicela ukuyenza ingoba iyangilimaza noma iyasilimaza siyayibona ukuthi ayilula ukuthi niyisukumele nina nobabili bantu abathintekayo kodwa thina njengabantu abakuthandayo wena nabamthandayo omunye esingafisi ukuthi sithathe uhlangothi kusasa siyalimala ngoba angikwazi bhuti ukusuka kwadade wethu ngidlule kuwe ngikubona angikwazi ukusuka kuwe ngidlule ngibona udade wethu ngoba uma engavelelo umkhuhlane ningazwani othiwa ngisuke nomuthi noma nobuthi ngazobufaka ngapha hlangothi zonke futhi kuyoba kanjalo kodwa isizathu esenza ukuthi siyisukumele lento ngoba sesibona ukuhamba kwesikhathi ukuthi sesiside sinezinto eziqondene nathi thina ngokwethu okumele zenzeke empilweni zethu engabe yimishado noma yini eyidinga ukuthi nina nobabili nibe khona ngibe sengibona ukuthi angithathe leli gxathu noma engasekho omunye esasiye siyidingide nayo ukuthi asizameni indlela yokuyilungisa lento ephakathi kwabo bobabili ukuze size sizohlala la uthe umebeka u-anti wakho kubaba wakho wayizwa wasizwa isilonda sika-anti wakho hayi sika-anti osolakala ukuthi unesandla understand sika-anti wakho noma salaba basesayidini wathi mecela kaletshelwa nayo anti ukuthi thina sikhathazekile siyalimala siya-affecteka at least angizami yabo mangingaxoxela ukuthi iziphi indleko okwenzeke kuzo ukuze kube sibe la ungathwala izandla ekhanda uyangizwa indlela esisuswe ngayo ukuze size sibe la ungayibona injongo nenhloso yomuntu okunguye
othatha igxathu noma benesibindi sokufisa ukuthi ilunge lento la ekhaya. Angisho ukuthi ngiyamkhulumela kodwa njengomuntu oyiqondayo inhlungu yomndeni uma nilimazene nobabili kunzima ubengekasuka ubaba wakhe ngifuna ukuyofuna usiteteleke ukuthi azosiza ulimele unamanxeba you understand anawo alindele ukuthi iyodwa into engifuna udadewethu uma engavuma iqiniso uyobe ngikhululile uyangizwa 2 ubengelula umama ukuthi asuke yena azothini angifuni umuntu ofana nositeteleke ukuze ngiyilungise lento yingobani senike nahlala kaningi noma sekuke kwaba nezikhawu eniyihlalayo zivela izinto zikhomba yena you understand sekudingeka umuntu owesithathu noma abantu abaseceleni abangekho kulento bobabili ukuthi bababonise ukuthi niyabona yini ukuthi anilimali nodwa kepha silimala sonke yabona lo ntombazane othi uyagula isikhathi esiningi ubethi mefika umalume wakhe aphile isidalo esilwana you understand naye ubengathathi igxathu ngokubukelela impilo yakhe engiqonda ukuthi ukuveza ukuthi asingambeki icala ozamile asimshayile izandla kube usoka esihle sokukhombisa ukuthi umndeni wonke uyawukhathalela ayikho ngaye ayikho ngalabantu kodwa sekuthenini sibuyisana kanjani siwumndeni cha kuyezwakala mama njengoba ngisho ukuthi cha siyabonga anti usebenzile yindlu into ayenzile futhi ngicabanga ukuthi babe nesandla nakulamanye ama meeting ake ahlala kodwa ke uanti osolakalayo akakahlupheki ingaka angakezi ukuvuma inkinga ke ngento inkinga ngephutha ke ngento eyenzakalayo kubhuti wami exoxa nami ukuvimba uma kona mina kuyenzeka ngingachaphazeli mina kuchaphazela inzalo yami you understand kuyenzeka ngoba lento yabantu abangasekho ababuka ukuthi nguwe umuntu owenzile icala you understand njengoba izingane zakhe zinezinto ezithi ziyasilimaza awazi noma umsuka waso ukulento yini so sizobala ekuthenini ake siyiboneni ngenye indlela mhlawumbe obungayiboni ngayo mhlawumbe umama noma uanti lo thintekayo abengayiboni ngayo mhlawumbe mengaba nomuntu ofuna nami emtshela ukuthi uyabona ukuthi usiphose weni sonke noma uphose weni wonke lo mndeni mhlawumbe kungambuleka ngenye indlela abengacabanga ngayo eyedwa ngicela nje ukuphendula emzala yes ungasho ukuthi umama akakahlupheki kodwa thina siyahlupheka mina njengami nje kwelami side kakhulu nedi ukuthi isikhathi esiningi vele ngiyaye ngibe nalo muntu ukuthi ngiyakhona ukuthula ngizame ngifinyelele la ngizama khona mangithole nje ukuba right ngiyathula nayo umama izinto eziningi angisamtsheli emayelana nalenkinga yona le kanje angisamtsheli sengiyathula ngoba vele ngiyamtshela akukho kwenzakalayo sengivele ngikhethe ukuyithulela ngizame nje ukuthi ngikhona ukuphila mabethe nje hamba iyophahla lapha yangiyahamba ngenze lokho ngibuye ngiphilele impilo angisakhulumi vele isikhathi esiningi ohluphekayo vele yimi mfowethu mina ngiyahlupheka ngifuna uqamba mama ngicela ukubuza mama ngicela ngangiphazamise mangibuza umbuzo ngoba ugcina usuhamba kanti kusuke kukhona omunye engisuke ngifuna ukulandelisa emva kwalokho ngicela ukubuza mama uyamthanda umfowethu ngiyamthanda uyayithanda izingane zakho ngiyayithanda uyayithanda izikamfweni yebo uyawuthanda lo mndeni ngiyawuthanda yini eyenza kukho konke wena ungazilutho kukho konke okubheka ngakuwe nje osolakala kukho yini kungabe bikho nokodwa okwaziyo kepha konke ukwazi mntanami ngiyaphinda ngiyabuyela ngangingeke ngihlale nezimpahla zikabhuti iminyaka engekho kungekho ngisho umntanakhe kube yimi phansi phezulu ngigijima nazo bese kuzokuthi egcineni sengiyafika ngithatha zonke izinto zikabhuti zonke angisashiyi nambili okay ngiyaphinda ngicela ubuyele emuva yini engenza ake siye kabakini ke sikhulume ngabantu basendaweni kungani emphakathini noma emndenini wakho bavele baqoka wena wedwa ukuthi yini engakhulumi iqiniso udade wenu ngoba
uyazazi imbuzi ubeyilayisha laphana kungani babengavele beqoke wena nje entweni enkulumeni efana naleyo yingoba ungabo wawumubi kanjani wena wedwa endaweni ake ngiphendule mntanami kwakufanele abantwana basho kanje kufanele umphakathi nomphakathi futhi kanjalo sebezwile phela ngithi sowubatshelile lo ukuthi wayenami yeah umphakathi ke ngizokukhuluma iqiniso ungilwisa ngawo wonke amalanga okay ukuthi ngangimletha ngangizomfunisana la ngoba sowufuye impahla zigcwele zendlule zabo lo muntu uze namandla akhe omunye waze wakhuluma ngaye phesheya le kwakunomsebenzi kunemvimba ukhuluma kanti kukhona ozangitshela uma yekhuluma le uthi yesihleli nesigwili ngale silahlekelwe izimbuzi kodwa ngeke thina simfunise lezo mbuzi wasuka omunye le wabuya wangitshela okay ngathula ngathi manje lakithi ndeni nawe sisi ake ngizikhulule ake ngivume noma ngazi kahle ukuthi phambi kaNkulunkulu ngiyazi ake ngivume okay kodwa ke ukuvuma kwami angazi ukuthi ngizothi ngithathe ngakho ngoba angizange ngiyithathe ngicela ukubuza mina mama emithingini yokuqala yini obawuthi uzoyilahla noma emithingini nake nabanayo khona la ngizwe khona ngathi uthi kuthiwa wawuthi usungamani uvume noma uyavuma kubhuti ukuthi bhuti kukhona okuthile usese uzocela uxolo uzocela uxolo olwani uxolo wawuzocela ubhuti wakho lalela ke mntanami uma ngihamba esontweni bayangitshela ukuthi sese noma uyazi noma awazi hamba nje ufika ucela uxolo ngoba ukhona phela lo muntu owasho njalo ukhona wayekulahla ngoba uthi wayekulahla ngempela nami ngasho kanjalo uzoxolela kanjalo ubhuti wakho ufika uzothi wena noma ngingakuthathanga kodwa ngizocela uxolo sho ukuthi uzothi wena bhuti ngizothobisa unembeza wakho injalo ngizothobisa unembeza wakho kodwa mina ngiyazazi ukuthi angiyenzanga leyo you understand uzoyixolisa kanjani into owazi kahle ukuthi ngeke izifike kulowa muntu ngaleyo ndlela uyakhala lo wamphefumulo ngisaba leza inyembezi sesi yiyo into eyangibamba mina ukuthi ngingayi kusesi ngithi ngiphelekezele ngayibuza ukuthi ngiyoxolisa ini ngoba kangazi lutho ngempela le eManyukasela mina angazi ngisho ukuthi kuphunywa kubheke ephi ngcine Evercross angazi cha ake sesitatele ngicela ukukhuluma iqiniso ngizolikhuluma iqiniso sihambile nosisi wami lo uyangela yeah sahamba nobhuti saya le eNewcastle lapha afika boshwa khona yeah ubhuti iphoyisa sengikhuluma ngephoyisa manje labo ubhuti yeah iphoyisa lithi unamanga wena uma uthi nguwe wawushayela imoto wena wawungekho wawuseswazini ekhaya kini uhamba noseswakho uhamba nengane ezalwa umntanakho yeah bewungekho wena la uqambelana manga mina ngizothatha wena ngubophe usesi wakhuluma iqiniso yeah and then lala zingani phoyisa ngoba iphoyisa lasishiya la phakathi lahamba la yoshona edolobheni isikhathi cishe i-hour no half 2 hours labuya iphoyisa labuya lazokhuluma lokho lalazingani iphoyisa ukuthi umntwana lo usese athi ngowakhe umntwana ngowomzukulu umzukulu wakhe lathi iphoyisa ngizothatha lo mntwana simgcine kuma social worker njengamanje
kwakungesiyo umntanakho sesi uma ngabe usesi efuna ukukhuluma iqiniso manje usesi akalikhuluma iqiniso ngoba lo okungiyena onibizile wayengekho wayesegoli yebo samfonela sesimfonela ngefoni ubhuti bamthatha bamfaka phakathi babuyisa amabhande wakhe yebo bathi wena uthikazi singalo womthetho lalazi ngani iphoyisa ukuthi wayengekho vele sasingekho sasisekhaya bayasho ukuthi wena wakuhamba ngemoto yakhe eyelo awukwazi private iToyota mina ngiyahluleka ngoba konke segibela phekwami anginawo amafoni amapholisa seNewcastle amafoni ayenalo ngoba nalapha bebafika kuyi amafoni abenalo mina ngazi umuntu waseNewcastle angazi mafoni anginafoni lephoyisa la khona ngisho wala imabola mina amafoni anginawo nawo kuyaqondana dadewethu kuyaqondana ngiyavuma kuyaqondana lalisukelani phambi kwenu leliphoyisa liyofona ngasese iphoyisa lalikhuluma nalo mnikazi wale nkulumo laliye kumuntu iphoyisa sesi steteleko laliye kumuntu owayekhuluma naye umlomo nomlomo ayikulungile manje akusiwa manje iphoyisa lawenza wena Thabisile kuthi wahamba nizokwenzani kumalume wenu la nihamba khona kuthiwa wozani nizocela uxololwane kumalume wenu bafike bethi yani yokwenzani kuye cha abasho ukuthi siye ngiye ngiyocela uxolo lo baba wathi angiye idalwa zithukuthele ngendlela okwenzeka ngakhona ngomsindo olayibaleni wathi ubaba kumele ngithathe umama ngiye naye kumalume bayokhulumisana ngamtshela ngathi baba angikwazi ukuyenza lento le ingaphezulu kwamandla ami uma ngingamthatha umama ngithi mama hamba sambe ngifuna ukuyokhuluma nawe nomalume bafike balimazane lapha phambi kwami ngizokwenza njani wawungasibizi ngani wena Thabisile usibize singumndeni kabhuti ubhuti washo kahle wathi ngeke ngithathe isikhali ngibulala udadewethu ngowakithi igazi lami nethi ngifuna iqiniso ngoba umzala uvumile wayibhadala inkomo zami ninothembi lesikhathi ethi umama wenu usuka lapha ya nizokwenza ikhokhasi la kwamalume kwakungeyani leyo khokhasi enanizoyenza ngoba ngaze ngafonela uNashongo ukhumbe ngitshela ukuthi nangu sesi nezingane zithi ziya kwamalume yena wanitshela ukuthi niyapi kwabhuti ngoba ubhuti akekho lapho kukhona uNashongo niyofike nithini lapho ngathatha ifoni ngafonela uSikole nani zokwenzani cha mama lapho ngalona ngiyalikhumbula futhi lelo la ngalelo 63 phezulu uma basakhuluma naye into esayikhuluma nomama noThembi efonini sivu loudspeaker ngathi mina mama mangabe unephutha kumalume noma thiwa ke ukwenzile lokho mama ungafihli sizokulekelela sizokubhadalisa wathi uThembi kuma nje mama ngisasebenza emayini khuluma ngisenama cent lathi yimi ngathi mina yazini ngicela ukuthi umama aye kumalume ayoyihlambulula yes ngafonela umama usikhumbuza ngathi mina ngisacela ukuthi ngiye umama sike simuse kumalume ayoyikhulumela sizomubhadarisa yebo ilelo langa lelo mama ngisacela ungene efana ngoba indaba ithinta umfowethu awungene lapha ukhuluma hey mina ngiyayizwa le ndaba nakuba ke bakithi mina bengivele ngingahlali la lezi zinto zenzeka nje zonke angikho la mina bengihlala le emaplazini zenzeka kodwa ke nje ke uyabona lento bakithi asisaleni njengomndeni ngoba vele hayi ukuthi lento lena siqala manje ukuyihlala sikhulume siyahlala lento isehlule sihlale isehlule kodwa ke manje mina njengami bengicela ukuthi sisaleni sehlisana inhliziyo yabona iso lichoshwa libhekile awu mani mntaka anti iso lichoshwa libhekile uyabona manje lokuthi sesizovika ngokuthi ngoba akusekho bani esizozwa ngaye thina esisekhona asilungisini
elami engizulisho nje bakithi. Yisho kokuthi nawe wayithatha inkomo zikamza wakho wabuya wazolungisa. Mina ke ngaxolisa yebo ukuxolisa kodwa ngokuthi isangoma nazo njoba esho nje umzali ukuthi izangoma zijike zenzo kunye. Ngathi mina mase ngimbuza lo muntu uthi angasho kanjani ukuthi izinto ithathwe yimi nezami zibe zilahlekile. Wajike wangasavuma ukukhuluma nelokhu mina ngathi mina cha uyabona ngoba bakithi singabe lokusikhulumani izinto eziningi umndeni wami ngiyawudinga nawo uyangidinga ukhulunywa amaqiniso la isangoma sasho sathi umuntu olahlekile la kukhulunywa amaqiniso inkomo zakho ziqhaphe inkomo zikalo cha endabeni yenkomo ke bakithi angizange ngiyithathe inkomo zamza wami yebo ngaye ngamnikeza kodwa nje angiyithathanga bakithi lokhu ngoba ngangingathandi lokuthi sibe lokuthi ukuthi inhliziyo ngeke vele uyiqhaqhe uyibona nina nime ngegama lokuthi anizange nabona nabonwa njani phela nje mzawami cha ngoba nalo washonayo washo wathi ngiyayikhipha inkomo zami ngiyolokhuzela umfowethu ngoba kuyabonakala nguye vele oyithathile inkomo zikaLuka ngangikhona esangomeni. Yazi bantwana benkosi ngizubuhlungu ubuhlungu bokuthi uthi usulunikeziwe uNkulunkulu ithuba lokugcina lokube ngabe uzokhulula inzalo nesizukulwane sakho bese uhluleka. Ngizwa ubuhlungu zingane zakwethu ngoba mina mama nje uwedwa noma ngawe mina nje ngingokuhamba cela ngizwe kahle mina ngingokuhamba ayi mina ziningi izinto ezingiconvinceayo ukuthi isandla saba khona noma wawungeke uzuzembule konke kodwa ukhona ukulingeka kwabakhona ngenxa yezinto ezivelayo ezilokhu zikhombile njalo ukuthi nakhu la umkhondo ngakhona noma nakhu la okwake kwathinteka khona. Ngizwa ubuhlungu ke mawami uma ingane zihamba ngendlela yazo kufike kuthiwa hamba nohlanganisa abazali bekwazi ukukhuluma bobabili noma bekwazi ukulungisa lento phakathi ingalungi kube khona abafaka izandla emaphaketheni ukuthi asingene komashonisa makumele singene komashonisa sibe nezikweletu makumele sibe nezikweletu ukuze silungise lento esiyibona iyande ekhaya noma iba umkhokha ngoba izinto ezikanje ziba yinsini lengxabano eqaleke ngani izoqhubeka du lezi ingane zakho zizobukana ngenye indlela nezingane zikababa ingobani yasuka kini nezingane zabo ziyoyibukana vele ngalawo mehlo iyoba insila unomphelo umbuzo uthi liyovuka kanjani pho ikhaya noma liyoma kanjani ikhaya la kwenu uma ukubambisana kungekho even esizukulwaneni ngawe uwedwa. Ngizophinda ngisho awukho umgqomo wokulahla umuntu empilweni siyona siyalingeka siyakhubeka kodwa mawusuwila kusho ukuthi ngeke usavuka uyavuka uthi uyithintithe uqhubeke nendlela uma uhambe kucadolo noma kuqadolo ukunamathele emzimbeni awufike ekhaya uyilahle leyo ngubo ngoba utholwe uqadolo kepha uhlala phansi uyichuthe never ngokunjalo mali kuhlabile awufike usika unyawo ujumpula ulahle lapha uthatha isipeletu noma isiqhano uhlale phansi ulibangule ngoba lisukele njani likulimaza kuleyo ndawo likulimaza kuyo kodwa uma seliphumile uyawuzwa kuhlala umoya
Asenze njalo ke enhlizweni kaBhuti. Akakwazi nokukhuluma. Ngithe ngiqala nje ukukhipha izwi ngithi ngiyakhuluma ngayibona izinyembezi zigcwala amehlo. Kumuntu wesilisa odinga into eyodwa. Awu esethi angeke ngize ngimenze lutho ungowa kwethu. Kepha ngiyokhululwa yiqiniso lakhe. Yile leyofika liyithobe inhliziyo yami. Yilokho kungizwisa ubuhlungu noma yilokho okufike kuyithinta inhliziyo yami ukuthi esezenekile ubunene bakhe wathi ningalindele kubo kuyokwenziwa yami inhliziyo ngoba vela kukho kumbe ngicabangela udadewethu kodwa ngiyokhululeka mhla ngimuzwa ethi mfowethu ngalingeka ngicela ukuthi ungilalise phansi ungilalisa phansi noma ungixolele makumele ungixolele lilodwa nje bantwana benkosi. Ngicela ukubuza nje kuwe mama ukuthi manje njengoba silana nje ayi ukuthi ngoba ngikuhlanganyela ngithanda wena ngithanda umalume akekho engimzondayo ngomama bonke kimi. Njengoba silana ke mama since umalume ucebula ekushiye nalamacala thina siphuma kanjani lana? Since wonke umthwalo uphezulu kwakho vele ufuna ukulindela ukuthi wonke umthwalo uphezulu kwakho ubuza umbuzo uza kuwe impendulo kumele iphume kuwe sizophuma kanjani ke mama lana? Yabonga mntana. Into enizophuma ngayo ukuthi mina ngivume noma ngingazi. Ngiyavuma noma ngingazi bantwana bakwethu. Ngeke ngivume Lahla leyo ukuthi le ekudeni. Cha akusilona iqiniso anti amanye into mangayazi ifa ukuthi awuyazi ngoba kuzoyiwa emsamo laphana asigcina ukukhuluma la kuzofuna sigaye utshwala sihambe siyokhuluma emsamo ngoba indaba yembuzi yabikwa kuphi emsamo uyoxolelwa idlozi awuzuxolelwa yithi so angeke sikwazi ukuthi siyobika amanga lapha emsamo Ziyakhala ingane zakho mama noma ngabe wokukodwa mawuvumile ukuthi kuyothethelelwa uma ungaze lutho faka udawazi lutho ngoba umyeni wami lo usidonsile isigwebo sembuzi kusho ukuthi imbuzi zakhe zathathwa nguye wadonsa isigwebo ngasala nezingane ngundla izingane ngezinto zakhe ngathwala ijoke ngingalazi ngithi ngizogala ngathi ngizoyiphuma kupheka kwethu lana lokho akekho kwaziyo ukuthi le ingane belala dlena akekho kwaziyo yibe bengehla ngenyuka ziyafunda ingane efundiswa yimi kufuneka ini yimi inkomo ziyaganga bengigijima la emasimini ngisimfuyo le ukuze ngigcine bayithathe kimi nembuzi bazindezele la bazoyikhipha la ama-game 2 ngithukelela igebengu lento inzima ngazi ukuthi ngayixolela kanjani ngeke iphele ngizongena ethulini lomhlabathi noma kungashweleza kwenziwe kodwa ngizongena ethulini lomhlabathi into engayithola kwaFawude ngizogana abangenza yona bangenza umfelokazi iminyaka emihlanu icala ngilihamba iminyaka eyisithupha 6 years ngigijima ngeNewcastle umyeni ubuye egole esasebenzela iGates angazi lento ngayisula ngane enhlizweni yami kodwa ke ngithi mayikhulunywa ilungile ayikhulunywa mina ngisihambi bona bayazalana ukuthi nje uanti akavumi into angayazi lokho nje ngiyakwala ma ethi akakwazi thina sesaxoxa uyazwa mfowethu sendlulile kulento kanzima sendlulile kanzima ngoba umyeni omuye wagwetshwa nguye umtshotshwe imbuzi uyangizwa elahlekelwe kwagwetshwa yena kwagwetshwa yena uphume ngoNovember ufice nezingane la abalazi usiza ade ngiluphila la akekho lwazi yemndenini akekho lwazi yemndenini lwaziwa yimi ngikhulisa izingane zendoda ikhona asingayenzi inhlambuluko emangeni sesi imbuzi awuzithathanga zonke lokho nomalume uyazi ukuthi imbuzi awuyithathanga injalo emva kwakho kwabese kungena amasela ngesandla somuntu wasekhaya noma akayithathanga zonke kodwa lamasela la
ayekade elithathe eqaleni abese alandela kwathiwa thathani zinhle nala ayithengwa khona bayiprofeta bathi izimbuzi zinhle baze bayibona imbuzi ezinje kodwa kukhona wasekhaya wafaka unyawo oqala base bebona ukuthi la siyakuyadleka ngoba sebetholile ukuthi kuyangeneka awuzithathanga zonke sesimbuzi zikamalungu yazi ngicela ukuveza into eyodwa ngicela ukuveza into eyodwa imndeni isikhathi esiningi noma ukuba ubhuti wayengakuthandi noma enenhliziyo embi wayengabuya kule 5 years asebenze aye kumuntu ayothi ngicela waba nesandla owasemndenini owaba nesandla ezimbuzini zami mhlambe adrive isivalo ahambe ecula ngeimbuzi zami umgwaqo ingabe nani zofunani kwanje wayengakwenza lokho kube wayengathandi ngicela niphinde ningizwe kulento engishoyo wayengakwenza ukuthi aye kumuntu ayothi ngicela owaba nesandla sengihlupheke kangaka kulo 5 years ngigwetshelwe into yami engalahlekelwa yona onesandla ngicela ukumhlanyisa wayengakwenza kube wayengakuthandi kepha ngoba wayenokuthi wathatha udadewethu naye wakuthathayo kepha ngikwazi ukubona umntakama angikwazi ukubona ingane yakwethu ihlanya emgwaqeni ihamba icula ngeimbuzi ngibe ngiyithanda kuyoba isilonda lokho ngiyomlinda azabuye azothi mfowethu noma ngabe yini sengizocela ukuzilahla ukugcina umfowenu wayengenza noma yini embi kodwa akayenzanga into ayilindele ukuthi mfowethu nami ngaba nasi isandla ngicela siyilungise lento asukume kuhlelwe kugaya utshwala kuyoshwelezwa kuyothiwa usevumile udadewethu eyosho yena ekhala ethi izinyembe sengizikhalile cela zingasayigigile zayingane noma zingasahleli kumuntu bengikhalisa obuhlungu kepha ngoba usevumile ukuthi wathatha wakuthatha noma engasashonga ukuthi ngangithatha ongaka kodwa ngakuthatha sengicela abantu abadala indawo wahamba wakhuluma kubantu ukuthi kumele ngibhadale indawo akangangiqonda njengokuba wayekhulume kimi ngambuza wathi angeke ngibhadale la yini lento esikhuluma la sathi sithi sizomnika inkomo wathi inkomo akayifuna akafune lutho wathi ufaka ude funa sesingizakunikeza inkomo ngibhadala indawo wathi uanti angifune lutho la ngaphandle nginqolile la ijele ngilazi